ni tak tu su ngai ho zo sil bon chaw ni tak pha tu ni tarik li tha thali April kumsan le som ni lenga ni khun ni tak tu su la ngai khom ki ditiu tu ni chun new bazarin in khat mei na kangin kang mei khoi ya panung ki pandok a hi wang het chi na hi poi state government IDP ho ading dangka zal som gul khat crore ala bol pi hi Manipur gam sunga mei te le Kuki ki kala gala tak zikin mi tam takin gen theina atukun in mun lo mun nusia chen na in ki hal pik ti ho adingin panpina Manipur state government dangka 161 crore ala bol taw hi chule in thak sak na dingin 25 crore ala bol kit hi state center pat dangka sangkhalizal som ni lagu crore ki thu pina a bol hi ji ki thu pina chu center rally sponsor na nu ya pat hung pot dok veka hi tu chung finance year hin le state government center pat dangka sangkhalizali le somthum le sagi crore alamu wa hi tu chan Manipur khang thua financial year sunga akimulaka atam pen hinalai hi tin finance department official statement thusu in again hi tuni VWA general headquarter Vaiphei nanuya block tina VWA 10 igam inam dam na dingin anungol pau chapna alane ji kun lungmung le kipak om tak jet hi kukin pi cycle thusu bol thusu in again na chun ji gol hin again hi igam sunga mipi ho heading a thupi khau tak ang ki bol logic cho hi le uicha pe ji ka mi thia tam tak ji kin husung mipi ho uichai wak tak lo ding wa hi uicha wak lo hi idam theina pen dingu a hi tak ding ji kin uicha wa hon le isuk mang tak ding wa hi jina chung chu na chun khusunga hauso hon le I khusung chi tu uicha wa ho asuk mang na dingun thu pi dingin her sakna kang bol hi tin her sakna a bol hi sisi puldisin relief kem ve thakna ne sisi puldisin relief kem ve thakna jani chun sisi pur deputy commissioner in sangai kol le sai kot block hup sunga relief kem ava ve tha he jina chun relief kem ho to ki ho na ala neun ahin khu ma dan ho le again thei thok dan ho alagen khomui thusu khan her sakna bolna chun ji gul hin again he April tarik li kumsan le som ni lenga Friday ni in emergency joint meeting akinein ji to kiton na chun achi sa Kuki CSOS in standing order alum sa chu ku hile in pi le asep khom pi hon Kuki CSOS head pilowa mi pi sukhate ding education ban a hi lo le sky a hi lo le police rally ho ku man a bol theilo dingu a hi alakiti pen kha tu chanin akichi pi jingin ji to kiton na chun ahung tungding April tarik nga kumsang le som ni lenga kigin nia kukin pi le KCA KKL general headquarter KSO CCP KWU le KWOHR head pilo organization mi khat ji ka rally ki ko ki support loading a hi ti na ki gen hi chule mi pi ku hi le to sot na ipik thei loading a hi ti na ki gen hi